एक हुबले यपी वरok की प्रलok की वस्याव सुक वो pat ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल hakani को वीडियो क्वा ओपन स्याव चपी वद पनबना का मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तुरा ये का तारिक वो पनबना ये के रिजल्ट यों की हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ने HSSLC Hawakam tekat wan tarik umi ka result we na ki yi de ki ling wa ye u pat na download ye ki result te ton ab ye ka ni ka video hadu wakun khanang wa yo tip i ye wa sakhet Hey yeto waka exam result yong ki class 10 ne metric result waka result yong ki class 12 arts hadu ka tempu em open bana ka MBOSE ya ka tarik womi ka result tang wa hey yeto on waka exam result yong ki class 12 science commerce wa vocational stream ka MBOSE de pen bana ko wadaw penmi no ya ka result ha ka khande tarik ubna wasan arhaja ar paule nadu wasdang kre namo during the office hour या की रिजल्ट बुकलेट ये भी डाउनलोड न का ऑफिशियल वेबसाइट यों का MBOSE वे गते तो www.mbose.in वे ये भी ले उपाय न डाउनलोड ये की रिजल्ट न किनी की सो तली की वेबसाइट वे गते तो www.makeresult.in www.result.shiksha www.meghalaya.shiksha व www.jagranjosh.com Tene liang yong uni u channel I khublai we wish I phi waro ki khna class 12 science commerce wa vocational stream embha u ya pass bha phi we such sin all the very best for your result may all of you get the successful result